Marieto mpeta wa Kithinji Festus kana papa mumite Tigania West wandi wito Mbeu wand nara ura ino nkuromba giti kia MCA ya Mbeu wand na nara imbailite kona leadership Mbeu ite wita bura kwagirite kona leadership wa mama nara bura wa mama beto bakuongozwa youths wazee na development in general ite wita bura kubatire na nkuona it's high time to change leadership Mbeu ibono ntudena kiroto gya change ya Mbeu kana kugombea gitigu kya MCA kya Mbeu itukwa ile tukona kakwina change Kenya gya change ya technology gya change ya so kinyanto baraba Mbeu tutebatio tiwa nyuma tubatio change ya no bora kaita kawita tukona kwe mantera ya kuendelea wanasiasa iba kwa humiliated sana wanasiasa batu upcoming dira kwina occasion yonte ya kanisa kana chiatho na raura itukutha tu sideline sana nonto itukwa airtime ya kwaria na batu tukato airtime ya kwaria itethe kona ni mbicha mzuri nonto tika kwende muntu atete na siasa kuruma na raura muntu areta na siasa ewichiendia kana kuendelia anto yare na yo yaraka yakombo tethia ntora kana community so wanasiasa bara nene kana leaders bara nene administration bonding ko bauria barake ko humiliate upcoming wanasiasa kenda nyaba tutu watainya enyinge otongeria muongo yoyo wetu nonto otira mwanasiasa ya oni upcoming nkona mbecha chewe ita kirinde kingi nkona ngeta anto kenda be yakuthikira bura itate bura nkuwa so chances ya yuche to bati kunenkerwa kenda natwe tuonania to showcase yara tunayo mantu ameya ya utethia community yetu tukwa ile tukona wanasiasa obaba tuno tutumika kiri ngwe na ile chionthi kuendelea kiri community wanasiasa bana baba wito mathikone no baba wito chiathone bia mirano no baba wito nduracio na chiatho bia bionthe bi kuendelea na mashinani lakini yakinyira ikanya kaka kwewa airtime ya kwaria tugatwa so it's not fair non tu wanasiasa ibaba utethia community na nkiongela gantu kangi utubunge wanasiasa siasa niyo developments siasa niyo barabara injia siasa niyo roe siasa niyo stima kila kitu so utemeo separate siasa na anto as long as tukwenda ndhe tuendelea na muongo yetu endelea boya no mwanka to embrace siasa na tumenye siasa tia kwende thoki so baraba kuthoki siasa itokuwa ute right untobonge kwenda kuria youth betu tukireke utumika na njirerete agirite tutumika iwa na siasa bara nene kwe wa chiringi 50 kana utuma irombados kenda turumanga na mitandaone so inkori anto beto tureke kutumika bothoku kuringa siasa kurumana kuringa siasa kuchambia barabange no kethre mu youth tukoro kethre ya unikurombete kanda ombete na mantu yaranka thithiria anto beto te mantu ya weta kurumana kenda anto baura indie kwa bampe na bare ya nyinge vitote atia tuwe no sasa wanonto interest ratu niona uthe community youth barabange bonde baichumureti ilongo nekenda bea na bokuromba kura ito trimane ilengo ne tuthira tu friendly pio nonto tuna common agenda yotethia community yetu tugeta na siasa ya kurumana bonge nabwo chiama bikeya biena manto na yo manto kithomba so inkoromba anto beto tukio kama to ichiama no mbethire ndiki amene kana ntiki amene lakini tukailia muntu borombe kiotethia community tiki amakire yete akyo